Mosquera Tarondo, women aspirant Kisi County, Narasari, Mosquera Tarondo, tunakutambua karibu sana, karibu wageni. All aspirants ndani ya nyumba tuliopea jukumu mheshimiwa na msemo chongea sore naomba tafadhali mkoje msemo chongea. We also need to have the data in all aspirants. Mosquera Sinyamera, Mosquera Mosquera Kundigense, when she have Mosquera Spa, all the way from Kibasi, all aspirants will appreciate your coming. Safari ni kama tena around ni sasa kwa pamoja kwa hawa ni chizoya. Wewe hapa leo tumekuja rasmi kufungua shule yetu ya Nyanguru. Dr. leo kuna somo jipya ni kama ndio shule na utoka kini. Pale tuko sasa ndio kwa somo wangu. Na iliona na familia yetu hapa Kitutu Chache nzima. Ninayotoka hapa Dr. Zachary Onyonka. Wapi saluti ya Dr. Zachary Onyonka, mzee alifanya kazi hapa kwetu. Wapi saluti ya mzee wetu Dr. Zachary Onyonka. Hii shule yetu ya Nyanguru Secondary inajulikana kama Dr. Zachary Onyonka Nyanguru Secondary. Haina problem ukiambiwa enda. Anatuambia anaenda kutoa mtu wa job. No, wewe toka bwana. Ona kwa gani nani shida kiero. Richard Mwaima. We know them, they will. Mheshimiwa Anthony Kibage ndicho shughuli sasa imeisha, ni mradi unafaa kwanza na wanafunzi waache wasome. Sasa ningeomba DJ tupatie kitu tuendelee na shughuli. Abantu bami tubanya kwa wodi kubakoni ndagala kwezi biyamona nange abantu baite bakitubitaje sawa kubakoni ndiyo mwezi wala wama mali kubatenga okoba kama nyinari ngita asa mali tango Sebastian ya kuwa ini fa chama ni sababu ina haraka basa kundi watu wa serikali kutenga sehemu lakini Akmonte. Tunaoneni. Akenda kwa mbaba lata. Mbaba lata kwa soye batalibai. Watu hutana to ikane kwa mwimewa. Kremla bwana. DJ President.
Oh ya. Yes, kwa kazi ndio maana na baba. Nilikuwa nakwambia. Imeingia ndani. Moja ya kamera.
babekere mino bachire buru usema aya karatiga tuendelee tusiendelee bale ngaba tayabanga tuendelee elibia besere buru abanga ni baikire DJ
New home to the wall. Wageni wetu msentugajekulete ningependa kutambua timu Richard Onsongo maana Matiang'i for presidency. Tunafurahia sana kuja kwenu. Umwana umwana the youth leader Kisii County Dennis Mosoti Ekisora, karibu sana youth president. Alafu ntobwate Honorable Enduruche Matiang'i Chief Presidential Campaigner Enduruche biamona segasi yo, hongera. Honorable Komo Nyaribali Masaba aspirant MP, karibuni sana. Naomba security
tafadhali tupunguze crowd hapo nyuma. Security, we understand the protocols. Tupunguze crowd hapo nyuma. Na pia tutengeneze, we clear the road. Wageni wetu wa heshima. Akaraba gocho utoko bashangiria utoko ririata. Otogo tenga isenge ncheke ganike kia lero. Undinaruga nitibuneke take nyora. So tukue na utulivu na tukue na amani. DJ. DJ bakungu na injigo na ikiriga abangina baminto muri namagaka rero nankinarure nyoro bigo nari nendageriye ko kwa fiata eya bakungu no bwete bono mpeti kunyiria chingero ga one on one ndani ya rumba mambo mbaya na matiaka no muro mriti tuko kwa yana bune pago so matengecho loaded Kenya ngima bono mungna gombe tutinyimbasi ige kulera neti mugusibana twabokiri bone ngabye yekonye itatoreri timuntu buguriti bono iga samarieta nenkurukumu ngina paragoko omotengecho loaded mungno mriti tuko kwa yana bune pago so gesona FM bono rero nonde gesona ga atari studio gesona eneria ne asindi ga si media ne bakumurika kurwa gesona FM ndage tiga wora ngege to rumba amo madini leo
Asante bana kuchenyonga aba akire chinkobi ba inchumo ngina aba inchumo changu kure soda gwa ko rigasingiye ekaro muta ko rigasinye geteme no uri na ibara nchua uyu nero yo tabwa tipo bisana muntu igento tamati ikyo tabwa ate nyumba mati ani tetaweze tamura chikura birina ndagurira abatenge abe soda murare mwe soda kyukunyu baba Coca-Cola, airine soda kyukunyu koke airine muni Njembo nyupanda yabangi na panda. Mbako yoyo walimo tumaya kwa na uromu huigaiga. Yes, DJ watuka kayuka watuka haya DJ watuka Sister TV, TV,
Alright. Asante. Bakira tungo binchwa. Mate naye naroreke agunikia unarora. Ababandi turekanya. Mongina nchwa. Ababandi tore nyagecheme karansa ari angena. Nyagecheme. Umaite bina tutu twakole bintu. Karansa ari etini. Karansa. Omo mroso zakia ke ubaiga. Ndage tora atenga bano bune TV. Kitai kaibere abasani next bali balinge gabo. Watuka uyo mweka stomaiga mweka. Tiganda mwengero ne. Tiganda kai watuka kitai watuka bana. Usie zati ya. Are you ready? Are you serious?
Asante sana kwa mpigo side Michael MC and Ezia Sole kwa mpigo side ochichega ga twega ndokende DJ kutoka nyetiga iga indiriu DJ kanyakwe ariganya no makinde akora nyakwe baranga section area national anthem pate maombi program kuretu video DJ nyakwe ariganya mshukuru mnako mama kusanda kuligosemena baro sio mwana itama tukani majani unabo ikaelo ndogo na koma heshima ya bene ndogo tajari national basta sabe tocha ke program ya di kebeki ya sem sio historia ya hapa nyoro mshukuru kwa kwega ndio mbele tuko tayari na bawa siku kwa sima saba nere nari ni tuba bwana hapa nyoro mshukuru hivi sasa niko pale nere mongera megatamana na ngara ishiru ngara supi tuko kwa mpigo za budi wachili yo mwana iko wachili kiruki kitopo yeye hapa nyoro right kabisa kwake sasa Michael MC wapigo saidi wacha nirudisha basi kwa MC wa siku hii ya leo ipo tuongoze aongoze sherehe ya siku hii ya leo kwake sasa Michael MC wapigo
Naomba tuchukue nafasi zetu. Mgeni wetu wa heshima Daktari Fred Okengo Matiang'i na wageni wake wamewasili. Naomba tuchukue nafasi zetu. Naomba tafadhali tupatiane heshima kwa VIP. DJ tayarisha na naomba tutulie. Naomba tutulie tafadhali, let's clear. Security, let's all clear the view. Tafadhali kama wewe ni aspirant, let's clear the... Haya, naomba tupatie mgeni wetu wa heshima nafasi. Tuanze with the national anthem. Wote tusimame tafadhali. Wote tusimame kwa heshima. National anthem tafadhali, nahitaji heshima. Security. National anthem tafadhali.
National anthem, all standing please. DJ. Thank you. Sasa kwa utulivu tukiwa tumesimama, Your Excellency, naomba tupate maombi kutoka kwa mama yetu Margaret Nyambarire. Nyasaye ito muyani goto osaba paro morayo ito ikira yeso mwana Nyasaye one no igora mochore muno mwana o Nyasaye ito muya oyo rati gotokonya sese ikira ke one no igora giteregetie ka one no igora na maraikao kotunzwe na manyinga o one ne korwano goika enga kitogo kora Nyasaye ochenwe mirandere igoro tingo bwa goboria mange ayama kena gobori tirisa ne ke gora bwa sore Isira mabera Yesu Kristo yo mutori itu. Asiri kaliata tanu mtakatifu. Naomba tuketi kwa heshima na wale wote wako mbele ya His Excellency watoke. Wale wote wameketi pia kusimama nyuma ya VIP, tafadhali tutoke. Sasa kwa heshima ya Excellency Dr. Fred Okengo Matiang'i. Check 1 2. Security tafadhali naombwa from the Check. Wale ya kutoka tafadhali tutoke. Security take charge. Okay, mixed set. Wapi shangwe na vigelegele? Senator wetu Honorable Richard Onyonka, Kisii County, mjumbe wetu area MP Honorable Anton Kibagendi, Kitutu Chache South, wageni wajumbe, wageni waheshimiwa wote, mabibi na mabwana, God is good. Kwa haraka na kwa heshima kabisa ningeomba kumuomba Mombinya for a brief entertainment. Pia tufuatwe na Nyagwetoma, mkuje hapa, hatutakuwa na wakati mwingine. Kisha baadaye tutasema take stage. Yes, father.
right. Kumbuka tuko live Getembe TV. Haya, DJ nyonga sauti. Abantu bami ntombu yamare. Kala tingeke ya Dr. Fred Matiang'i kiraiga. DJ twende kazi, DJ mwatoke. DJ twende kazi. DJ. Arangiraona kala kike yako. Oyugota Fred Matiang'i bujari. Oyugota Fred Matiang'i bujari. Batungu yata kanina na simba kwani. Batungu yata kanina na simba kwani baba. Echuru baba nyeke yatonya moro. Kiba nonga kora Matiang'i na yata aba mina buri yata bagina baturu baruka. Oyugota Matiang'i ndo tembu yore. Oyugota onyoga ndo tembu yore. Oyugota kibageni ndo tembu yore. Batungu yata kanina na simba kwani. Batungu yata kanina na simba kwani baba. Eki baba Matiang'i ngai wata Matiang'i na yata eka ni jadi mai ba Matiang'i mituri baruka. Abuguta bagina ndo tembu yabale. Abuguta batata ndo tembu yabale. Onyoka ngai wata onyoka simba kwani. Hamo baba kibage ndio mito. Kibage ndio baba ngeke yata. Onyoka ngai wata onyoka batirabo eka ni jadi mai ba Matiang'i tutagota. Matiang'i na yata Jwaba kamutugura nsegura na kama buja. Abuguta bakambi ndo tembu yabale baba. Abuguta bakambi ndo tembu yabale. Matiang'i bujuri. Atakona Matiang'i gago. Matiang'i are na dingai waja abangina mwiri yate abangina kinde mwana mokeiga karongo ngai Thank you so much. Matiang'i kura tenga, Matiang'i buyore, rotera. Batungu yata, aye atanyo mitune saure. Tuko na kipindi kifupi cha Entertainment to Excellency ya Wetuma.
Asante sana Your Excellency. Wapi makofi? Wapi makofi? Wapi makofi? Asante sana Your Excellency. Tafadhali Nyagweto, asante. Sasa DJ, tayarisha wimbo wa Jubilee. Tayarisha wimbo tukimaliza. Ya mwisho sasa. Asante sana Jubilee ladies. Asante sana Nyagwetoma. Asante sana Nyagwetoma. Asante. Sasa Your Excellency, mbele yako tuko na Jubilee. Your Excellency the 6th. Hapa mbele yako kuna Jubilee team kutoka hapa kaunti yetu ya Kisii. Wanataka kutumbuika kidogo, wapate picha, wamalize. DJ, hapo ndio tumefikia kikomo. Maliza na mambo wa timu ya Jubilee, tukimaliza upande wa entertainment. Thank you so much. Asante sana. Haya, tuketi. Niliita team pink ya first lady wa mheshimiwa. Team pink, tafadhali, tumemaliza shughuli ya entertainment. Nataka kutambua vikundi vinavyofuata. Naomba kutambua Kupet kwa sababu ya time, tafadhali. Team pink, mheshimiwa amesema, His Excellency. Haya, simame ate tu brief. Team pink, tafadhali. Kupet team, naomba Kupet team, alafu pia timu babu kubwa hapa ya mheshimiwa senator
CDF ya mheshimiwa mbunge. Tafadhali msimame hapo nyuma tu for recognition. Team Pink. DJ kamati ya shule, kamati ya shule. Bengi 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 chumuchara biro, ero biro. Ulmati koro chok kembe chukchero biro, ero biro. Team Pink, kiongozi mmoja aende pale kwa His Excellency. Kamati ya shule ya Nyanguru, kamati ya shule ya Nyanguru, CDF mungoja hapo ya mzee Mauge. Kamati ya CDF, kamati ya BOM ya shule tukiongozwa na chairman hapa. Tafadhali naomba mkuje hapa for a photo session. Cameraman, hii ni kamati ya shule yetu hapa. Hii ni kamati ya shule ya Excellency ambao wameongoza hii shughuli na pia wakiangalia mradi wa shule yetu hapa. Chairman, there will be only one person to speak ambaye ni wewe, utaongea briefly, wengine unataja tu jina. Cameraman please. Charles Nyambari. Kolega Sundieki. Stella. Member. Shujaa Muturi, board member. Na Dogara Nyandeko, mwakilishi wa Mchuna. John Oburu ndio chairman ya hii institutions. His Excellency, the first well wishes ni kukaribisha hapa kwetu Nyanguru. Kwanza nimeshukuru sana for our senator to have come here. Tigambu aneke gusi. Asamarieta yonkolo kuchoni Oburu. John Oburu ne chairman ye institution ye kira Nyanguru. Ne kamati yane. Nenere kamati yane itanga ninko bagwero kamuochaiga moibu munanse inomole. Your Excellency, nakushukuru sana kwa kukuja hapa. Ile project ni ya mheshimiwa Onyonka ndio alianzisha na mheshimiwa Kibagendi ndio amethibitisha imekuwa, na wewe Your Excellency umekuja kutufungulia. Hiyo ni shukurani kubwa kwa hii eneo yetu. Na sisi kama watu wa Nyanguru tunasema egenteka mogioka intwe etolimaega yao naende bibyo sikwaga nigo koragocha sabale tutu koetera sabarai baito kaki our president twagosabire otoligererie nonyo gocha gwacha nkwerorera twakoreka nini na twatebire Nyanguru yeito injwa naende oibumbole. Thank you. Wapi makofi ya kamati yetu ya shule? Salute kamati mkienda kuketi. Asante. Your Excellency the 6th. Sasa mbele yako ni kamati ya aliyekuwa mjumbe wa eneo hili hapo awali, Mheshimiwa Richard Onyonka,
naomba msonge hapa mbele, na mheshimiwa seneta amekuja kuwajumuika kwa picha. Wapi shangwe na vigelegele kwa seneta wetu? Hawa ndio walianza huu mradi, kisha baadaye mheshimiwa wetu Kibagendi akamalizia. Sasa naomba tusimame wote, watataja jina kisha chairman atasema neno moja tu. God is good and all the time. My name naitwa Mbura Wesley, kwa ofisi ya senator, lakini nilikuwa hapo awali kwa constituency. Asante sana. John Ongeri, former CDF member. Na mimi naitwa Dominic Orangi. Mimi ndio nilikuwa chairman kwa kutoka kwa hii sehemu. Ameanzisha hii mchengo. Tunyamaze. Biamole, Bernard Makuru, former committee member CDF. Biamole, Kenneth Ongeri, engineering coordinator, Romo Chumbo Onyonka, Kinyanguru wa Itagarombo chango wa Koroki, Ukaba, Biamono. Asante. Your Excellency the Sixth, I'm humbled today to talk before you. This is Onkopa Evans Mose, former constituency manager. I'm humbled to see this wonderful project today being commissioned as Dr. Zachary Onyonka Secondary School. Thank you so much. Your Excellency and all protocols observed. Mbuyamole gaki. Samarieta ni wangoro kwa James Maobe. 1, 2. Chairman of CDF. 1, 2. I think the longest serving CDF 1, 2. Mic so testing. 1, 2. Imbo atikende ndatebe njonomo kwa monene ndoche amagacha yate neiga nando tuaya gachite through labor based at a very low cost. Mbiyamono tigabana basome. Asante chairman. Mic check. 1, 2. I was a member of the committee of CDF. Tare yokaga chire school chabo getutu north na south na bochinga aretega. So he's a man of action. Thank you so much, Mheshimiwa Onyonka. Mic check. 1, 2. Your Excellency Fred Matiang'i, Mheshimiwa Kibagendi, I wanted to say thank you for finishing this project, because these people are so happy. They did an excellent job, and I'm so proud of all of you. Mwezi mbiyamono. Na leko bate mwa butora 10% yo kambiyamono. Kakebele tibuya. Egere tugacha konyora magendro. Kupet, tafadhali naomba tu for a salutation. Very brief introduction and wakilisha. DJ tafadhali signal. Thank you so much. I'm Mora Josephine, a Kupet representative My boss is Aria. Thank you. Riding on the already established protocol, the incoming, the 6th. My name is Duncan Odieki, the secretary in charge of Junior Kupet Kisi branch. I humbly and most audaciously welcome you to open up this project. It is in my backyard. Na ninashukuru sana Mheshimiwa Kibagendi. You have held my hands. You have nurtured me up to where I am. Nashukuru sana. The incoming, tunashukuru kwa kukuja kwenu. Tunashukuru. Riding on the previously established protocols, our incoming 6th, this is Evelyn Peter, the branch treasurer of Kupet, Kisi. I'm a teacher at St. Paul's Rioma Secondary School in Marani Sub-County. Taitengireli bageliga, koba welcome na koba irani ngambi ya mono Mheshimiwa Kiba, Mheshimiwa Onyonka, ngina bantu na koriregabwa, Mheshimiwa Machogu, na washukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri ambayo mnafanya. Ntubuna Kupet muna bari mu Kisi County to appreciate it oborayo, oborayo.
bura igweno bobuya na bututayete na bogenderere asoyo minto yo gochgocha our incoming the 6th oito go support tubuna bali mu Bakisi county number 1 tete gore ngambya mona statement erikwa meki goro yo gosambu gwechi school bia nga ati sector chose chitamo erinde elitonyara ko manyanga nkie mechando lekina kibwana takoba yeto gara mundu tawi kansa se boardroom wa make a decision na ende tororo baliri iguli betete. So it is good that kuwa begati that na ende ntubuna abayiboli baitongo batebinga rera abana baitori nde tunyara somi. Number 2 egento gyakabere school we yabuna omweshimiwa Onyonka yechagete Kiba, you've done a good job. Bone egento gokagatikane noko yo equip erinde elyo abana abagasoma agaiga banyara konyora masomare of high quality. Egentege tangani abari mu BTS bari kumari Kiba omweshimiwa Kiba ni matasora endo tache erinde elyo abari bari gari BOE bari abana be Kenyoreke banyora marube bakoregasi basomya abana be Kenyoreke gose bana tari boigo tuachira diringa the 6th nere tuachira diringa mweshimiwa Matiangi tosha ande muno mweshimiwa tagochora tago Matiangi tuoma Asante sana mbiyamoni Dibuya. Asante sana kupe. Sasa Your Excellency, mbele yako watu uliza maswali. Kibagendi kazi yake inakuanga aje rahisi. Hawa ni coordinators across the constituency ni Kitutu Chache South wa Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Sasa kwa sababu ya muda ningeomba tu coordinators wenye mmesimama hivi na wenye mmechapa luku na smile usalute kwa the 6th na our host hawa ndio coordinators wa mtumbe wetu Kibagendi. Asanteni sana. Sasa mheshimiwa, ningeomba CDF staff hapa wapate picha tukiendelea tukimaliza, kisha baadaye board na kera na roads mkae ready tafadhali tukimalizia hivyo. CDF staff tafadhali naomba msimame hapo, kisha baadaye tufuatwe na PSC, kisha baadaye asante DJ, tufuatwe na PSC. Asante sana Mheshimiwa Your Excellency. Hawa ni wale vijana Mheshimiwa Kibagendi ameempower across the 5 wards in Kitutu Chache South, ambayo pia wanawakilisha upande wa CDF staff. Ebu salute. PSC tafadhali. Parliamentary Service Commission, please take time. PSC, kisha baadaye tufuatwe na kera ikijumuika pamoja na CDF board. Tafadhali tusimame kwa picha. Hatuna muda. Wale wengine nimeita kuja mbele hapa nyuma msimame for a salute. Hawa ni baadhi ya wale wanawakilisha PSC. Salute tafadhali. They are 14 in number. Thank you Mheshimiwa Kibagendi for empowering the communities. Naomba kera tujumuike pamoja na CDF staff, CDF board. Naomba kera tujumuike pamoja na CDF board pamoja na constituency manager. Kifuatwa hivyo. So Your Excellency, mimi naenda kumaliza. Nashukuru sana kwa nafasi yenye umetupatia. Umetembea hapa kwetu. Mimi ni Kiondo Walter, the MC, na pia Your Excellency ni mimi yule walipeleka pengu pale Kerenyo. Kazi bado tutafanya pamoja. Usawa nao antomani nto. Tutashirikiana pamoja. Sasa zamu hii wacha nipatie wenzetu, unasema jina na docket yako. Ogoro Brian, kiongozi wa vijana CDF board. Teresa Nyango, CDF board. Namaya Nancy, female representative. Kemto Ali, CDF board. Abuki Pius Mosima, board member, Kera member. Mahobe Julius kutoka Nyatiko ward, representing people with disability in the board of CDF. Mheshimiwa Dr. Thank you. Your Excellency Orokro Gupsam,
So tuachane nazo. Either way, it's either you move that way or this way. Na mimi naona unasimama pale, so you are supposed to move this way. My name is Yondi Walter, the NGCDF Secretary, Kitutu Central Ward. Asanteni sana. Chairman wetu wa CDF, karibu. Kisha baadaye utamwalika constituency manager, alafu tutaenda kwa political wing. Asanteni sana wageni. Asante sana. Your Excellency sir, all the leaders present. Have a night baito mwenzi. God is good and all the time. Mogo getaboli. Goiki the 60 gane rostori. Mwakerange nduru ye moyo. Asante sana. Thank you so much. Mimi kwa majina naitwa Alphonse Nsongo. I'm the NGCDF chairman Kitutu Chache South constituency chini ya uongozi wa mheshimiwa wetu Anthony Kibagendi. Leo hii tuko na furaha kubwa sana kumwalika the 6th hapa kwetu Kitutu Chache South and in particular Nyakoe Ward Nyanguru area. Abantu ba mintote bango ngakimogo teba. Our next president sa toko tainga biamona sogoika na ande gendera batugwate kabisa na moleno mheshimiwa Itoiga na moleno Onyonka iga and our incoming governor Bwana Machogu mugwaterane kabisa ntubuna bagusi. We must make a statement nga katobwade the 6th kuruga, we have to support him gosaba nongaki na bantu bali bakanya kolete gosorie tauniga mheshimiwa tata kuhakikisha ngega katorega nse ya Kibagendi gosori teyera ale tuga yagusi. Going forward into we are taking charge and trust me monto tayo chikokora gosori kurugusiga tubwate president kuru biamona sana tikanya sawa senia manager karibu. Asante sana, makofi kwa chairman. Biamona sana. Your Excellency the 6th, waheshimiwa wote waalikwa, karibu sana Kitutu Chache South. Najua leo sio siku yetu, ni siku ya wanasiasa na CDF. Kwa majina mimi ni Dennis Nyangwara, the constituency office manager. Karibu sana, sisi tuko nyuma yenu, tusukume gurudumu ya the 6th ili aweze kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. Mimi sitakuwa na mengi, nitachukua hii nafasi kumwalika the area MCA. Area MCA. Okay, nimeambiwa mheshimiwa Kibagendi ataongea alafu atamwalika area MCA. Makofi kwa mheshimiwa Kibagendi. 1 2. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asante ndugu yangu manager Dennis Nyangwara na kia bantu ba minto biamore. Biamore. Gose wanongo smile moro nyenye. Morote sutiene isaine. Sutiene isaine. Biamoko ranko wa represent parliament. Asante sana. Bona etinsa tunataka kuenda emotegete Matiangi tuoma. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omabuno magongo. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omabune direnge. Tari boigo. Boiga. Very fast. MCA aspirants. Koru Bogeka Ward Ninchuga. Babwati una MCA aspirants. Koru Nyakoe Ward. Babwati una MCA aspirants. Koru Bogusero Ward. Morigo kwana etotagete morore kanemo akwedita. Very fast. After that, Korabuango MCA aspirants. Korubogeka Ward. Motene ne motua. Tenena motua. Mukorigereria mwa kwebicha. Lero monto korosoko boko igakoro kwa His Excellency Fred Matiangi. Mogwa kwebicha. Asanti genda musaguse tu igo mogambi abantu Nyakoe Ward Nchuga. Nyakoe Ward aspirants. Nyakoe Ward aspirants. Very fast. Nyakoe Ward aspirants. Tenenaga. Tenenamo iga. Tenenamo. Baake bicha. Koruabo Bogusero Ward. Bogusero Ward aspirants.
Bogusero Ward igotobwato yo mobunando che baikire karibu tenenaga Justin Nyambega karibu sana Mugambi mwatenete last time mbiamono sana baake bicha mbiamono bekangera ini ali musaguso Mugambi asante bono toche asakoro kwa Nyatieko Ward aspirants batenenega Nyatieko Ward aspirants biamono mwakorere bia sana gocha. Thank you so much Your Excellency no anchire sana gusi pole my brother pole tenena abumu akwebicha mwasaluti abantu babarore. Asanteni sana kwa kusimama na Fred Matiang'i. Ni sababu ya muda. Karibu endeni msalimie His Excellency. Okay. Aba MCA aspirants bonsi pikorboge tutu South ni nchuga. Bali mwachirega. Bali koratiga Your Excellency. 1 second. Aba Central Ward ekiage. Ntobwate my brother Gwaro. Ntobwate Sungura. Ntobwate Emboganka yare aspirants koru Kitutu Central and then mogendare mwensi ninchumotene na Your Excellency koratiga baracha boka bakwe sengenchonta eto akuna bwensi nka yeki agere Emboga Inchuga Sungura Jen Justin bono MCS mogendare aspirants mogendare tenenaga mwakwebicha tenenaga baake igo bono bonsi pi Korbogusero Bogeka Nyakoe Nyatieko na Central ninchuga Your Excellency ga kininchu bono bere gatia o akuna bwebicha sukai gago chimoino Mugambi achegati no roche buna Jubilee are very popular. Your Excellency, I want to assure you in Kitutu Chache South igotogo chago kwa aba MCA bonsi pibatano na kimowoteba aya akangebicha Justin ekonyora gwatigiru aya baake bichabuna igo bakorboge tutu Chache South MCA aspirants abande mbaro batayo abanabutore na burero. Asante sana Your Excellency, asante bono ntaitego koraiga MP aspirants koru asakoro kuna Borabu constituency inkorangeru more former MCAs ayo Mugambi togenda former MCAs gakini nchugocha former MCAs buango kidogo nyinyi ndio mnafanya hii movement inakuwa kubwa. Former MCAs karibu hapa, mrefu umechelewa. Former MCAs karibuni, msimame hivi ndio msimame. Former MCAs cameraman, naona ni kama raia wameanza kukasirika. Karibu sana former MCAs, hebu wapige picha. Ngoja kidogo, kuna yule anaitwa Afadhali afike. Karibu ga Afadhali buango, tuachere ediru. Asante sana. Naende abam former MCAs na mrefu noare morochencho hueyo. Aya aba naende no barenko boli bare abande no bochumbe bako bolia na amisinga ikwarenge suka wocha. Asante ababuna barega, they are former MCAs nkoboli bare obo MCA na abande mbare ba graduate bakoboli obo chumbe. Your Excellency akitoro sago suka gocha waku na bwebicha suka iga former MCAs achegati ntaete MCA aspirants from the larger Gusii. Aya ngwa kumolebicha ngwa, ebu wapige picha tafadhali.
Hebu wapige picha. Asante. Hebu wapige picha sababu tunakimbia. Asante, asanteni sana Your Excellency. Asante. Bono ndangeli MCA aspirants. Korudelaja gusi mutenene mutwa. MCA aspirants. Korudelaja gusi. Ababoge tutu South bono barabu mocha. MCA aspirants korudelaja gusi. You have done a good job in building Jubilee Party. You have done a wonderful job in don't bend the nini, kabe straight. Kabe straight. Sukagochi moina. Kabe straight. MCA aspirants korudelaja gusi. Mbiyamono mbale baruete. Chinse mochianya mira. Koruga liborabu. Mbale baruete North Mugirango. West Mugirango. Kitutu Masaba. Korurogorogoro. Bobasi. Ntobwate. Bali baruete. Nyaribari Masaba. Nyaribari Chache. Bomachoge ya Ruguru. Bomachoge ya Mate. Nyaribari Chache. Bonchari. Bogirango. Bogetutu. Asanteni. Your Excellency Nonyare. Aki. Asante. Kamera ziko pande hiyo so mtageuka tu. Aya, abanta etemba korereiga. Nda etemba korereiga. Your Excellency. Buno gwa kwebicha. Asante kwa picha. Asante kwa picha. Asante kwa picha. Aya, msiende kuketi. His Excellency aketi, nyinyi msiketi tafadhali. Unasema mimi naitwa Anthony Kibagendi, Kitutu Chache South. Hivyo, to basago chaka na makwani. Thank you. My name is Douglas Ongiri, aspirant MCA Sensi Ward. Thank you. Thank you. I'm Jafet Tosoro Commander, aspirant from Kisii Central Ward. Fred Gekara, MCA Kisii Central from Nyaribari Chache. Dominic Yamwama aka Osogo Papa Osot Sengera. Yes, Stephen Yotara, MCA aspiring Korubo Kimonge Ward, ase OMP Obadia Baronga Korobo Machoge Borabo. Microphone. Lucas Yongaki, Obaracho Ward, former mayor. Wycliffe Orina Mecha, Monyero Ward, Kitutu Chache North. Wycliffe Orina Mecha, Monyero Ward, Kitutu Chache North. Thank you. Eric Harrison, Bombaburabu Ward, Bomachoge Burabu. Stephen. Yes, Stephen Mutari Nyangau, MCA aspirant, Kemera Ward, Kitutu Masaba constituency. My name is Christine AKK Esimbe Ngungu for Wasi constituency. Biyamana, Your Excellency, welcome. Thank you so much. Thank you. Ciro Machuka, MC aspirant, Sensi Ward, Kitutu Chache North. Thank you. Biamono sana Samari Tangoro Kumak Anton Ombae, aspiring MCA Kisii Central Ward. Thank you. Andrew Basari, MC aspirant, Bogiakumu Ward, Bonchari. Thank you. Alfred Otuke Machuka, aspiring Ibeno Ward. Geoffrey Onsarigo, aspiring MCA, Bomachoge Chache, Machoge Basu Ward. Manase Ndemo, Sensi Ward, Kitutu Chache North.
Amo na Birundu. Justin Kaos Kurusao Mugirango Bogetenge Songa Kurwa. Asante sana. Esbon Mochero ndiye Kibo Baracho Ward incoming MCA 2027. Asante. Mokoro Walter Bobaracho Ward Yaribari Chache aspiring MCA. Asante sana. Jane Mokaya Nyamira County Desima Ward. Asante. Judith Ongiri Manga Ward aspirant Kitutu Masaba constituency. Asante. Wilfred Bosire Kiworo Omachere Chanda Pia Box Home. Asante. Mbati Samaro West Mugirango na Oturama Oturi. Asante sana. Stella Buchaberi Madaraka Korunyansiongo Ward Patrick Yoser. Roslyn Nyakeriga Monyerero Ward Kitutu Chache North Inchorie Simbe Nkungu ya Monyerero. Ronald Siro aspiring MCA 2027. Mheshimiwa Grace Ongwae from Kiamo Kama Ward Nyaribari Masaba. Omongi Nensara. Jasper Guaro, Pasiache Ward. Honorable Kibagendi, Bobasinche Nkorwa buno mu MCA, Njuga ari mutu o metero se ground ya Chubiri. Bantu ba Chubiri mbayo Korwali. Jasper Guaro, Pasiache, biano. Asante sana. Sa Ochwang Walter Maran Ward Kitutu Chache North. Asante sana my brother. Joseph Oboge Bogiakumu Ward Kurubonchari. Bogetutwa mo nitutua chagete Chubiri. Mongera Kibagendi tuoma Ejabonchari nimbwate omweshimiwa engineer nombe tango chabale bia mono bune nje pia upgrade ko matiangi nje pia upgrade ko matiangi kulwali monya la ward nende blessed mwiga ikenya tande atinga upgrade yang kia sale telo ndete bia mono blessed kana ko ne blessed ndiana asante na inche nkorera ngoiga oyakoro kubifo na boko na ndo mweshimiwa nero kibwatirete kurwali manga ward inche batigirege nteke buno musaye ngo nyabukimyoke 2027 ko yekanira bangerari. Asante. Abantu bamintonche wonkoro kwa ekebiriti Steven atinda korwe ward ya manga omoisi buogura Your Excellency ninchori ngo korwere ekebiriti kerase ngo genda kyare talibera no borabu na korwera na musini lero ng'anchire ngo kwani muraiga kina korira matuka mango muraiga mwanchira kwa niyo mugambi mwanchira kwa asante. Asante. Okuruku Obed Mugunde nkayare. Omo murokuruku Obed Mugunde genda ni kente kikiao. Igakorwo machoge borabu. Omo muroyo kuruku Mugunde igakwa ni His Excellency. Haya naende bono ntagete kurangeria noke maete ekijana ekine kiao Your Excellency. Asante sana, asante bono ntagete kurangeria omweshimiwa okorokwa Kefa Mogaka oyore mrefu akwana on behalf of former MCAs. One word. Mure tayari kukaribisha mrefu? Aya. Asenge ncho echinsa tari gukwana geka igagoteba just one word. abagusiba minto tato bongora tie side ya matiangi ngoire chikura mwanya gairiga
Taete musarambe ya mombaka kasonga iku State House. Ngoteba arambe motebe one time. Arambe! Arambe! Your Excellency kwarorenga kwa ire chukura. Tigato igwana neiga. Abantu bali batali ya iga batali na intu. Bale pati eliende. Mbako ira kura. 2027 bataenda nyumbani. Abantu bali bakonya kotochanda. Totaketa abantu babugato musumamo. Bagotara na Matiangi buna Kibagandi na Momaima. Oyo utali na Matiangi ataenda nyumbani 2027. In fact, tolinere Matiangi buna koira chikura iga eri ange koni soda. Buna koira iga Coca-Cola. Ato igolera abana balikwe. Abaisi balibana ko totodeni ngata ikaga. Ntoiga tiga. Batei batiko bochinga babugate. Ngoja tore taracha. Matiangi nere president. Nero monene buyense. Omoga ko nero monene buyense. Matiangi nero monene buyense ko kamberense ya ito. Kasongo moro chorwalire. Arambe! Arambe! Abaisi bali nyumbani arambe! Asante. Takuane tibu ya. Aya bono, because of time, we only have 13 constituencies in Kisii. We have 13 constituencies in the whole of Kisii. Ntararenta sitting MCAs. Igonta gete korenta abantu bakoroku aspiring MPs. Aspiring MPs bako bwate simatiangi. Igonta gete nchake korubo brabu. Bali bagote na korubo brabu. Please, because of time, you just say your name. Anthony Kibagandi, Korubogetutu Chache South. Iga, abantu barana ababogetutu. You don't have to say anything. Koruborabu. Abakobuatia, Koru North Mugirango. Abakobuatia, Koru Asakoro ku West Mugirango. Toche gokora Kitutu Masaba. Asante, karibu. Just your name and where you come from, please. Asante kwa nafasi. Irietariane Josephine Nyarera, Koruborabu constituency, aspiring MP. Asante sana. Asante. It is because of time. Oyo Kobuatia, North Mugirango, please. Asante sana mheshimiwa. Jina yangu ni Haruni Muma na Mache. Nimekuwa kwa huu ulingo wa siasa kwa miaka mengi. Sasa nimeona ndugu yangu nampenda sana mchumbe wetu Obadia Barongo. A close friend of mine. Lakini tukienda hii nominations, ndugu yangu, ikikuwa mbaya, mimi ni ndugu yako, utaniachia tu. It is a friendly fire. Hatutaki Jubilee ishindwe Kisii. Tukiona mambo ni mbaya, si ukiona umemenywa sana, si unabatia bibi yako isike hiyo funguo, polisi inanisumbua sana, kimbia kwenda huko. Si ndio? Sasa tuko pamoja, Obadia ndugu yangu, tuko pamoja, tutasema Jubilee Kisii. Hii ni tsunami ya 202. Kama ulipiga kura 202, Kibagandi, kama ulipiga kura 202, ndio hii. Tuko pamoja, asante, Mungu awabariki. Your Excellency, we are together. Asante, oyo salire kidogo lakini nero kwani ramangana maya. Bona abantu koru West Mugirango. MP aspirant. West Mugirango, narora my brother Rogers Moturi. Arafu Abakitutu Masaba, moche next iga please. Moche next because of time. Abakitutu Masaba. My brother Moturi, Guardian, karibu. Biambono Moske Kibagandi, Amalieta Nenkuru kwa Moturi. La inche noonde as a team Matiangi. Korwa Ali West Mugirango wa manyetumne Eliogo, ya West Mugirango. Eliogo ligi ya tali Eliogo live. Biambono sana, tuenzi bitotale na Fred Okengo. Thank you. Asanti, naro chomo chumbo oga gokorwania.
that was uncouth, and we will tell him as members of parliament, we will not allow one of us to try tarnishing the name of his opponent, kumusaririe biashara, just because it is political competition. We will not allow. Karibu. Biyamono sana seri waga. Ngotewa harambe, totewa one time harambe. Choyo gukwana nkoro kwa Duke Nyangena. Okoligie kirugo kyo bujumbe bwabo getutu masawa. 2027 nda keligi musikengo kombo nake bwate kuru 2022 paka 2027. Nataka komeki statement ya moyoka. What I have seen today na anchira nirenga ekero ababunge bago change. We have places where konyora projects chinkoro chiko abandoned by the incoming members of parliament. I am appealing to you, Your Excellency. When you become president, there are so many such CDF projects that are unfinished. We push CDF so that all those projects are finished. Thank you, thank you. Abakobuatia, South Mugirango mobe tayari, South Mugirango, and then Bonchari mobega, please, because of time. Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, distinguished other guest, Senator Tuoma, Nabara Iwonsi Bara, Bantu Bamintongo Bakwani Biamore. Biamore naende. Tiakuanenga one term, Mwakuana one term. One term. More one term boli. One term. Tiatariane, Clive Nyango Wora. I am the incoming member of parliament for Kitutu Masava. Kenya Sava seseni bari babo getutu, tiatokore siasa bo getutu, and South tole. Biamono sana. Your Excellency, we wish you well and we will support you 100%. Notore maiga yago na endege nteke koirire. Unatoroje bago nyakora mangana iga, ugetuyo ugusiyonsi yanchire, andege nteke koirire. May God bless you. Thank you. Bonchari constituency, South Mugirango constituency. Bonchari wakuwe tayari. Bonchari wakuwe tayari. Mama etege soreke boli. Oyoga koro kuna Sonko, Dennis Makori. Nero libako minyokine barara ya Ruto. Mama ete barara ya Ruto. Monye manyete. Oyo nere bako minyokanere na ende ba inyoli erieta. Wanto amintombi ya mole. Chenkoro ku Dennis ku Sonko ku South Mugirango. Tage tengo teba ambe Montevie. Hey! Arambe! Wanchingiro osoronka? Osora agendenka? Biyamono sana, tiganya sawa siseni. Naende ganto buate principal Nyakweva. Nere tigate belieta, just one word please. Nche Samarieta Nkurukwa Lawrence Ombasa Nyakweva, Chief Principal retired from Dagoretti High School. Abantu baminto Nche Nkoru South Mugirango constituency. Nainde nintene inea sekerogia South Mugirango as a member of parliament. Osoro yanko moira mambinka sonko matebire kabiro sinyirwe. Nkianko enda one time na kumutoa asubuhi na Mungu awabariki. Asante sana. Bonchari constituency. Just tuatakire gosalia. Ogotebe lieta ne constituency. Alambe onde bwenso rangena yo watara tutamu ine gun amali tangoro ku Dr. Joyfrey Nyabayo Kindo Nkorbo Nchali wane round ye ndebo ende tayari ko irumo ka. Thank you so much. Otoramo na kibagendi toroche ga simbu yoko. Asante sana. Mama etomo wakili oyogocha. Mama ete Cliff Ombeto mo wakili. Asante sana. Eko abinko baruseri. Na harusi rirende. Ekena chete Bonchari. Nkanyora chibarasi nchiro. Nchenkarine ya UDA. Ekereto ikagati nkanyora kumbe nebunda. Wono tindikoli na bunda. Wono Jubilee. Mwebude. We must support our own
so that we can have a chance okwana nonde. We must. Kwani uyu murenere. Kwani uyu murene murigere mokwani. Motebi, one term is the system. One term is the way to go. Esindani Jubilee. Takwane tibia. Aya, Engineer Maragia, one word. Santi, thank you, Your Excellency, Honorable Kibagendi, The Excellency, the Sixth, Honorable Matiang'i. Abantu baminto mbiyamore nainde. Mbarenga bare one term, biyamono. Engineer Maragia, Korubonchari, Mugakanara Ario Koru, Texas, Nichembo Chakomoira, America. Biyamono sana, nyasaba siseni. Asante sana Engineer Maragia. Bono, ntagetaba antoba nyaribari chache na nyaribari masaba. Abakobuat aspirants. Abakobuatia, gakitotegerane, nyaribari chache na nyaribari masaba ni nchugocha. Abakobuatia, bomachoge borabu, bomachoge chache. Abakobuatia, ababo basi. Inchubuango. Ayensa limache ni inchubuango, naende one word. Naende to sabagaki. Chinsa. Toka nyire daraja mbili, please. Asante sana Mheshimiwa Kibagendi. The Excellency incoming President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Nabarayi mwensi bimwakire iga. Igongo bakwani God is good. Mole one time boli. Omaye tendagete urutai guna one time. Harambe! Injasa maleta igongoro kwa Mheshimiwa Salimache. Incoming MP nyalibari jaje 2027. Oyo uja kubogolyo mwindi olyo mwarabu amwira alisoba tuga ni village abere sobo abaindi mbalenga bale nyalibari chache igone romo muro igongo ende bige byalime nyingwa igongo kara poda na abantu banyalibari chache batebire mbatagetie mechere nyalibari chache na ando mu muro uritago chiesera matiangene kindororo ege tunatete kukwana Mheshimiwa Kibagendi ekemo gyuka twachorira baraito chorete barko rweru 100 gendo ngento muntu kusupport yo Mheshimiwa wa Matiang'i ndoji kwanja abangi na batoibo tabana baindo bangentu kurango mamurori aigwatike kongenda abantu baito egento kyomwelio egento gekogera chisukuru cheto chikosambu kirase omonto olengeri yogori Fred Okengo Matiang'i banta abaigamba mangetinki abana batagete ritiko lyenyama aba polisi bo abana esukuma gaki abana bawe basamba esukuru Mheshimiwa Matiang'i gango tebanya abana bakwe gwenyama tigabe gwenyama na ana abana kala bango sambe meto basamba chisuri abali mu polisi bo mwasi ara mali ngo chiyoro nyasa tigaba seni muyamono incoming MP nyalibari jaje 2027. Your Excellency, gaki skia, you just say elieta liao na ekero koboli because of time. Kingo teba Matiang'i power, mwantebi people's power. Matiang'i power. People's power. The 6th President of the Republic of Kenya, Elietalia Nenkoro Bogita Elijah. Amasabane, Ensalimacha Bunekokoro, Mbomo Chumbo Nyalibari Chache. Mbuyamon. Ayogo sabero mwano ndagu nepigipigi. Naende bago taramo. Asante, my brother. One word. Haya. Nitasema kitu ya kwanza. Harambe! Harambe! Matiang'i eh? Matiang'i! 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 Asante sana. Kwa majina naitwa Alpha Machogu Nyasetia aka Komo Komo. Nikisema Komo Komo munasema Mbakengori. Komo Komo. Komo Komo. Matiang'i Komo Komo. Nchenicho olio mumuroli ngora tara na Matiang'i na ande ngora tereri Matiang'i. Ekerongo tewanga people's power, mnasema power, power. People's power. People's power. Matiang'i. Matiang'i. Everybody, Matiang'i. Matiang'i. Thank you so much.
Asante sana Nyaliba. Oyo no mo MCA okoro aba tutumbia more wali wanje temati yangine na kwa nani galo mwaro sire inje samarieta ngoro kuboss Masimba ward na maana simba na chandete lakini tan chandete buna chandete abage tutu omondo itaba chandete tan chandete buna chaete matiangi omondo ta chaete matiangi. For that reason we all of us say Simbarati must be one. Ebuniona one time yarati, one time yarati, one time yarati. Your Excellency, we are here as the Kisi people. We support you pricelessly. We don't need anything from you. Abantu wa minto tuli support matiangi. Abage tutu wa minto ongwaya agakorega asiengia. Bako bwatete no mugakorokoro ku Professor Ongeri. Ekela giachete karusi onyonga buna mubegete koroga gasieke mirangu. Aenda asiende. Arati aenda asiende. Tuabarente iro korunyari bari umugaka machogu. Baikaranse no mugaka onyonga. Barusi etone arati abekire kerase county. Ere ole osera buya. Ngota mamura arati ka 2027. Ngongera more Kibagendi tutam. Ebuni ona tutam ya Kibagendi tutam ya Kibagendi. Bari mubwata bayiri nyari bari mubate bangakire kura ninje ngare chief wipugari gari parliament erinde mbeke Kibagendi ya chairman ya budget ara tachiba sisa inega boge tutu. Asante sana chief whip ya parliament. Bono toche asakoro kubo machoge. Bo machoge chache na bo machoge bo. Ni nchubwango please. Ni nchubwango. One word. Just your name and the constituency. Your Excellency Dr. Fred Matiangi and all the protocols observed. Inchenigo onkoro kwen ruche. Igongo kanyega Kasongo kweli aliase mitandao. Kasonga enda asiende. Kasonga enda asiende. Muko tiyari. Omoske Dr. Fred Matiangi. Aba gusi chikura cheito chonsi pichibege kabwe kemo. Moruli bagatoliki chikura korusike kyaranchende presidential campaign ya Matiangi. Tuoncho kanenekerase abantu mbanjete Matiangi. Toro biegasi toskebo senya saba seseni ngoriginde kerokyo bojumbe. Wabu machoge borabu constituency tutaendana na barongo nominations oyogo chorwoyo mo tondo chokonyo mugambi parliament. Machoguna omoskonyonka iwana bwango. Totwalira ina pwere mo torosie county structure to Simbaratinka. Biamono. Asante sana omheshimiwa Paradiso no enaye wachandiru ga akibu no MCA Uogembo ga kipole lakini naende ndoche igota etegotira. Aya karibu. Biamono abantu baminto nkwani gambo yamore. Njengoro ku James Ondali na ande Paradiso omo MCA we municipality ya Uogembo. Lakini nkori giando bochumbe bwabo machoge chache. Omwana pastor na ali your excellency. Obeka chiwiki chiheririnye akabeka mariete CCDF agateboire aba pasari lakini chiwiki nye chiherire chekite yesukuru no mondo banjire baba baivi your excellency no mondo koro ku Kasongo iga atindi kori gichikura kiagara muranteberi abairi lakini ingo gosaba your excellency buna gwa korega asiengia akibwatana n'abantu ababande bakoro kunga alternative opposition alternative government your excellency moire Kasongonka kiagera abana baito bachandikire bareisi kubatari ko gende sukuru sengencho abwata ababunga abaibi buno yato bwata machoge chache akoro ko mwana buye pastor moibi bu moiso your excellency otokonya osento nyare koira abana esukuru Mbuyamono njenande county secretary ya Jubilee lakini national chairman no ara ngoikara to tambue twensi. Thank you very much. Asante chairman ya Jubilee nero gocha gotambua officials naenda invite yo mo MCA bwe area uko invite other MCAs barore kaneba akwebicha. Umheshimiwa Olympic. One word sukamutwa. Thank you. Nchenkoro kwa Olympic. Marieta na barongeza Karionduso Nyamatari koro machoge chache omwana oyo minto kwa nanga Paradiso
Your Excellency buna akwanire embe chando nere itobwate. Lakini mumanyeta asomo pira muno gwakwa. Bumachoge ere yelo bono iga. Lakini baada ya yelo ningekoba. Baada ya yelo ni nini? Morojo mondo ready gaiga. Oyonero go issue Alpha Miruka red card mambia. Asante sana Your Excellency, tuko pamoja na tutashirikiana pamoja hadi mwisho. Asante sana Olympic rafiki yangu. Sasa ninaita watu wa Bobasi. Bobasi omochokoro. Morote egesoreke. Na kimwake endesa iga. Emotaite gonso kibono. Kai. Morote egesoreke. Oyonere igakoborio bochumbe bwa Bobasi. One word. Abantu baminto harambe nchenkoro kwa korubobasi omochokoro ena nyora bobasi bwata bata bono omochokoro na hato kubwato koboko elindobo mojumbo bobasi. Your Excellency, mbia mono sana akiri egento kemondo tebya bantaba baregaiga musuli rikoro eseriroba balenga banje tali muswelio wana ri musweli koro kweseke gusi oro tutu wana bogambi wa Fred Okengo Matiang'i na bobacha kirotio kaigo wana ko basoromo wasi no mo gusionde wensi oregaiga tobwatera nemagega ya Fred Okengo Matiang'i aindo koligereri barangirio bachumba bonsi pibabo basi bakomolike gerokoro bubasi na chagaiga incheweka na inde botambe nkwenyora bure tomoni magega ya Fred Okengo Matiang'i na basoro ina mwespi tobwaterane magega yomorai oito elinde kusia ito na Nyamira ewenere bia mono sana. Asante sana Omochokoro bono. Kitutu Chache North. Arege Mheshimiwa Geoffrey Asanyo, Mheshimiwa Joshua Nyarenchi. One word. Abantu baminto Kitutu Chache South arambe tindaigwa arambe biyamono asamalieta ni onkoro kwa omowakiri Joshua Makoli Nyarenchi inche enkorwa Kitutu Chache North inche olingo tomo mumurana arali okolokora mugambio ito mambia none twani tarabuga okorokwa Chafet Nyakundi ntotage tomo tokora mugambio ito ntotage tomo tokora mugambio ito enko batebyanga ekero twabekire omo dawa 6 Fred Okengo Matiang'i insa momo bekere bibago yakore ibage bimborende asaba gambia aba MCA aba MP bali moko mochora abantu barakore gasire ya tamagendero. Your Excellency Morochi Anthony Kibagende member of parliament kurwa taribuya tariyo kore gasengia. Your Excellency ngo koboria nga otare no mwana oyo minto gakogera uliturwa magena asengenche yao taribo lakini no mokongu igorende wabeke ntigatigi otare naye eko robo bobina butotagete gento kenaro takyo moyo. Your Excellency, all the protocols observed na bagambos bara nkerianga duaro chenseye kinakiaga mbete kia rigiji njebuno mo wakiri nimbate ma reservations lakini ndende toko boarding aki bono lende ne toka mbate toko mubuno kogoro akobwatisi gatogera wanchiru kerase totare naye nimaitenga oko iro bugambira boko mubanga taribo toko mubanga ekora wanchiru kerase tigantigera abwo tiganya sabalende nainde mbia mono asengenchira magendero. Asante ndochengo chereru tole ntaeto monto tebe rieta constituency and one word please. Arambe. Welcome the 6th. Kwa majina aspiring MP Kitutu Chache North. Injineri nje liogo ya Chafet. Igorende nje na tewenga
ase twaikire mheshimiwa the 6th we are supporting you free na otoramo na ndi tigatoge seye tukwiramo Yawon. Arambe! Arambe! Nchengoro ku Dr. Timothy Arege koru Kitutu Chache North. Tata watebege nteke moiga bantu ba Minto Montegerere. Nchena kolegasi na Dr. Fred Okengo Matiang'i University ya Nairobi. Ekare na aligetwe na ronga roga tibine mego korwa. Fred no monto muya na endo manyete gas. Korwe university mpaka serikali. Kurwarwa serikali muro chisa mchitu chiasarekire. Chisa mchitu nchiri bowe. Baka bana bagomire. Gwanje muri to chikorore. Mo gwanje mu support Fred to chikorore. Mu bwate sha. Shango korere. Mo ko watu mumurura ba sha kolegas. Mo anjiri mu support bole Fred. Biamono sana. Arambe Nyoro kyango one time Yagarika one time Kasongo inka one time Mbalenga banchirenga Fred nere the 6th okoso ali State House Orokyango aroraba Kitutu orokia Inje Geoffrey Makana sanyo Mbalenga bamanyeta sanyo Orokyango iga Inje ndarus chafet mambisa mbili ochire katari boigo Olio saliri gari bo Kitutu igatutage to monto omokongu ramurusi ororo aba sani abaito tu bachire gai gabosio ninje nkwana baro bwaba bange tamwe ya moyoka ya one time yoko rusi chafet yagendeka kana rusi chafet na boyo mo esaba bara chororo mwanjire ngati gabanti giraba muraba ninje monene ndanyare ku rusi chafet nene bwate chinguru choko rusi chafet inje gango de your excellency egasi era kolbo Kitutu Chache North 99% chikura ne chao and we are going to support you Kenya ngima yanjire Fred mtoko sabanga Fred tiga ave igari rogoro akonya aba kusiba ba jandekire in moma yetinga omonto koro kusimba na gata majaye Fred orokia ngonga simba inka orokia simba inka mbiyamono nyasaba seni monsabere ndusyo mwana oli nyakundio tabwate maskani Fred agende na simbowe mbiyamono. Asante sana ntobwate aspirant koru Kitutu Chache South oyutore na Jubilee before he speaks Emburembe one word please just one word. Biamono sana incha samaleta nenkoro kwa Emburembe igono muraibwa basase county ya Kisii ekichana kia Matiang'i 001 abantu ba Minto ba Kisii county igombwate task yamo nabasaye ba Kisii county kwenshua twakora ira basaye baito civic education babwate chikura sobonge egekogera Matiang'i oyo murocho ikarastensa timo baisa komora burumo gusi oyo nabantu banchire kurusugusu bakairianyi Kenya ngima na kigekogera togote banga muntu ndo bwensi pyokora amasimba titogo chiko mwanchira none da kemo Kisii county gosenaki I'm sorry muntu ndo bwensi pyokora Matiang'i ikirudi ni simba arati agendeka gosenaki Tiakwane elio omanu nabogotereria simba arandi na andu aniesegi egento gekogereria taria romunuone simba na andu aniesegi ekerera Odinga arego charie stadium because of Fred Matiang'i tanyore tiribagari ogo chakondronya gitari asenge charenga America ase sababu eyo na kikiagere na achire gaiga bune Emburembe kosteria abantu baito ba Kisii county muntu ndo bwasi pyoko ruwania Matiang'i agendeka gosenaki arambe sema one time arambe William Ruto simbarati nyasaba sese ni mujumache maya ekerege ko bamunya kegenda nyomba mwaeke nyuma nyume muchikale buneke mbage sambire biyamono igombwa tuburu na simba sana asenge nchangi tete nkabera egwikengi manyagitari bunaitete siocha na kigakoreria etriarire munu koitagendeka. Asante Mochoge, Mheshimiwa Mochoge, one word. Nae kuarentete Jubilee just one word please, your name and constituency. Okay, asante.
Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Asante sana. Engineer Justus Mochoge, Nkangumbunzali Mwechoboli, naende chairman ya Kitutu Chache Saudi Jubilee. Asaigo Mheshimiwa Anthony Kibagendi, no Mheshimiwa Choki, tobangane, tumanye na kitoko enda nomination, niende nomination yawe fair, ase Kitutu Chache South. Mheshimiwa Fred Okengo kitulago tebi kiobo maene, buna Anthony Kibagendi ateba, Kitutu Chache South is 100% Jubilee. Biamono. Asante sana Engineer Mochoge, you had tunataka kutebana ki umanyete ninje na rentete umuntu kurukwa Kasongo Kitutu Chache South na usi naende ngachanga mutigera Anthony Kibagendi nera karaso ime one nataka kusaba Anthony Kibagendi toikara nsamo toseri Kasongo 100% kuruboge tutu na usi toigwana nile. Asante sana Mheshimiwa Ochoki Vincent, karibu sana. Yamono, Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, and all protocol observed. Nchama lietankoro ku Vincent Ochoki Gitene, aspiring MP Kitutu Chache South. Your Excellency, njengo kusabege ntekemo, Your Excellency, ma MP, tinimo basore. Kakibuno koirobo gambega, karangera Kibagendi internal security. Maincha mangana yandensa antigere nagote mama abutindi mobe nago sabeire merem. Asante mbiamono tiganya sawasen. Thank you very much. Asante sana. Buna tevire togo chorwa. Nchencho robo chumbe, Matiang'i chorwa president, ambeke internal security, elinde mbatigere baminyokaniga. Atari boigo. Asante. Bono at this juncture elinde tinchigocha naende igonta gete ntebe asengencho ntorarangeri our MCA sitting who have stood with His Excellency. Your Excellency, igonta etego teba iga elinde nge omo chairman oito arenta ba MCA and then arenta ba MP barega. We have about 3-4 MPs and women representative aspirants. Abantu ba minto monyi gwete boge tutu monyi gwete more tayari totaramo lere twachirega koigora this center of excellency. This center of excellence igo ya chage tuno Mheshimiwa Richard Mumaima Onyonka buna naso eto bochumbe iga ngachankanye kora naende nkaruonga fence this school. This school has abana baikire form 2 or was it form 3 naende etwa kora registration just the other day. So next year we will have teachers bago tumuga from TSC. We will have students babe registered panyare go korama temwe itari biya. His Excellency Fred Matiang'i lero gabna togo kwana otorente ere chi computer chitari nke chimorochega yani igo muri gwaka nkobi. His Excellency otorente ere vitabu ga Books for Africa igeto tagete skuru ekine ebe a center of excellence for this region. Elia kabere ngotebi Your Excellency, the little money we get from CDF, we have tried to utilize it properly with my team to transform our constituency. Abantu abankonduani bale unabono onanye konyora allowance koru February mpaka bono koruri riba chagete konduania. However, with the little resources we have tried to transform our constituency. Naende Kasongo tuamosugumire kabisa. Tuamosugumire mpaka bono epara tuare komo sugumanche na Richard Onyonka epare eli ekoroku nyatieko koru asa koroku egesa oche iranda oche nyatieko iranda nyakoe gochikioge boni gabna tuamosugumire Your Excellency epare yunkobe kwere lami na kimogo teba teri boronge. And in the period I've been a member of parliament,
We have ensured chipara chiabekirwe lami epare ekoru Nyakoe ekogenda Marani, epare ekoru Nyaore egende mpaka Gesieka, epare ekoru Igonga esoke Mosocho, epara yende ne ya Nyamataro Nyabururu Elup, neye yende mwaigure ya Iranda igoga akinto temeti in this short period. Ntori serikali lakini tuatemere gukora magendera mange. Your Excellency, the other thing in this constituency, everybody who applies for bursary nkomo atore bursary osewa nobody mongo teba neke maene. Everybody, 17,000 people applied and about 16,800 got the bursaries. I don't want to take much time, but I want to say one thing to finish. Intubuno mogusi ras matobe libo elimo mwanyigure isikari ginkorwane rabanto baito na kinkorwani wiga bunge garia na Kasongo na Wetangula na abantu bande ekere tokorwana to chamo naenda abantu mbare gusiga bagotorwania bataete gotoseberani mwanje iga bagusi na kingo tebera iga ntagete monteberi Simbarati konye ninche ntigarete oetanire n'abachumbe bonsipi Simbarati. I want to tell you, because I cannot compete with you on intellectual discourse. Simba nakuwa nege songo keringo chanakuwa na bunge. Simba nabeke suti emo bwenerega. Noene kie ni Simba nangi kere. Ngosma irinde moro yenye nyabangina. I want to tell you, Simbarati, you have been threatening people in our county. You have been disrespecting people in our county. You have been disrespecting Fred Okengo Matiang'i in this county. I want to tell you today, we shall not give you an opportunity with those little goons you walk around with to harass our people and beat up our people. I'm telling you, we shall look for those boys in their homes. We shall look for them wherever they will hide. Nkombwate store toserie bonyiro bokorbosonga. Nkombwate simole tosibi bosonge. Ntete bisimbarati. Amachaya ya gwatwalire. Tutakuandama my friend. Tutakuandama, utajificha huko Nairobi Dagoretti. Hata hapa Motonto utatoka. Tariboigo. Mwancho montanya gorama Matiang'i. Egento gia kabere. Wewe William Ruto, you have messed up our economy. You have messed up the education sector. Ndio sababu unaona wanafunzi wanachoma mashule. We do not have school capitation. Umeharibu uchumi, umeharibu afya. Wangapi wanasema William Ruto one term nyumbani? Harambe! Harambe! William Ruto! William Ruto! Simbarati! Hiyo ya Simbarati nataka kusikia vizuri. Simbarati! Simbarati! Na mumwambie Simbarati, nataka kuona between mimi na yeye vile anasema ni nani atakuwa one term. Tadiboigo, wacha nimalize hapo, nimuite chairman wetu wa Jubilee aendeleze program from here. Ukumbuke kuita MCA wetu alafu na sitting MPs. Asante sana. Asante sana. Makofi ya Kibagendi wapi? Makofi, makofi, makofi. Asante sana mheshimiwa. Asega asiengia, and thank you very much. Asoku agacha ekera ibirasi birari ebiya sana. Abantu bami ntombi amore. Turakwana ninga igwa nye mundo che biamono sana. Amarieta na Vincent Kamosmugaka, National Chairperson Jubilee Party of Kenya. Inchetindi okwana magana mange chikura tindi korigiga iga Kitutu chache South. Chikura chiane onkorigia West Mugirango, Nyamira County. Na ritukoria rero abantu baminto mwachira imwachire gotegero moneno ito Fred Okengo Matiang'i. Teboigo. Ngesenera muganye tabakwanire. Na ende gontagete koira ribageri a very shortest time possible irindegere to monene ribagato kwane. Tafadhali
kunogocha kiagera buna natebire onye toikorigi kura igaiga gento keyo kwana ateberie tari yao ekerogore oikaranse taibo igo mtoto geti His Excellency Fred Okengo Matiang'i aisanire ntomo sabereti chikura 20p no ena bago tangese na chibako mosabera naende toendre kumosabera naende no tore nyuma yaye igo ase ribageri Chupiri county officials Nyamira and Kisii nkaimore officials 1 officials 2 officials 3 officials 4 bekerainia mwensi pieraini morigereria abantu ebicha yokanta gete morigereriga bas ebichanta gete mungakeru yoka ebicha yoka all officials Jubilee party officials barimora tobe kerainiga straight eraini straight mpaka muino Jubilee party officials na bwabwo biamono sana, asante sana. Tindo chair, all the 2 chairs are not here. Biamono sana, biamono. Secretary General Kisii tena. Edietari oka o identify abantu bawe mukioko boko. Women rep. Yani women league chair. Kendo ikaranze oyo no nkoba omo MCA chairman ya Bobasi sub county oyo no rora deputy yan kendo ikaranze oyo ndagirasi ne rore deputy organizing secretary kendo ikaranze oyo rosa ne member nando korigi women rep wa Kisii county oyo mochoge anyagoto ne member ese county officials oya akoro ku Rafael Moronya youth league chair aruete mo machoge borabu Kisii county marani nda mochoge kayore ngai mochogare nayo maeta abe sub county njengo introduce abe county oyo nero motresha roito akoro ku Karemi arabu ngori member ya ito omugako yo kuligi na ndo wa MCA wa Nyatieko arabu norori nande na korire bari county officials mochoge tambua abantu be sub county yabo. Okay, mbiamono oyo akoro ku Martin Ogari organizing secretary Kitutu Chache South. Okay, oyo akoro kwa Madam Jane Justin Women League Kitutu Chache South. Oyo akoro kwa Michael Mekenye Deputy Secretary General Kitutu Chache South. Oyo Josephat Sungura esema ya communication Kitutu Chache South. Tuwate Madam Rebecca Nyatichi Bosire member ye executive ya ito na ende nkoligere chikura chobo women rep Kisii County. Arafu oyo general ya Kitutu Chache South. Na ende obukoligyo ba MCA they are sub county officials omugambia cha kwebichana buno oyo no sub county official oyo nyari bali masaba bas Vice Chair Jubilee Party nyari bali masaba Joseph Waro Emboga Kitutu Chache South Youth League. Andrew Mochache Organizing Secretary Nyaribari Chache. Gilbert Nyangaresi Deputy Secretary General Nyaribari Chache. Brian Nyamweya Ensalimache Youth Representative Nyaribari Chache. Helen Mora Women Representative Nyaribari Chache. Joseph Owoge Organizing Secretary Bogiako Mubonjari. Alfred Otuke Machuka Secretary General Nyaribari Chache. Gabriel Bichage Chairman Nyaribari Chache. Cyril Machuka Vice Chair Kitutu Chache North. Omboga Women League ya Nyaribari. Era nana nande toko aneti otaro. Amoro Deputy Organizing Secretary Bomachoge Borabu Constituency. Joya Sanganyi Kitutu Chache North Organizing Secretary. Bas inchubo noiga
baria officials bari nchumurigererigo monene akwe bijana inwe tubekera iniga His Excellency akwe bijana inwe all officials pa chupili nchuga igamu akwe bija all officials. Stella Borabu, Women League Borabu. Judith Ongiri, Youth League Nyamira. Jenny Mukaya, Bekera ini aba na yengo tebia tumane ukwanania mos kamono tuske bas piwa picha haraka pi ware mna squad arambe asante sana bas toikaranse 20p officials ya Bamura tafadhali acha His Excellency akae mtamuongeresha baadaye. Aseri bageri ngancherende to all sitting MCAs both Kisii and Nyamira counties tuakodire all sitting MCAs babe kera ini haba gwefuga bas alo mwarosire bako wefuga woka gaki igadioka isaudi na uba ukabachodire iga na anchera ni mwarosira abantu baminto gaki na anchera ni repi esaudi na uba chodire tobekera ini tafadhali tobekera ini aba MCA baito tobekera ini 20p tobekera ini iga tobekera ini biamono tobekera ini torre kane tobekera ini go bas mwaerira ba MCA tobekera ini go motwe na nyuma iga security nsukeriera ini yiga aba MCA tafadhali tutembea haraka totare bwangu noenera ini ende korunyuma peke sako iga bas wabeire igo Your Excellency asa maskani yao ebicha yoka na ba MCA baikaranse na obatebire ebicha yoka iga na ba MCA baikaranse mbai odeta yokwana Rosary His Excellency ribagago moroseri ribaga bas tena buya Secretary General arambe no ena bachumbe baria mbiamono bakisi Janet nchubwango bas arambe Fred Matiang'i wapi State House Fred Matiang'i wapi State House asante sana toikaranse omo MCA aiga kajare mo MCA
abantu ba minto mbiyamore mbiyamono oyoegano ya Cosmas omwe MC Onyakwe Ward lero litukio ligane lya Fred Okengo Matiang'i. Asante na Mungu bariki. Mbiyamono sana, asante sana. Asante. Janet. Toikaranse. Bas, mbiyamono. Baribate ne women reps Kisii County. Iga. Women rep Kisii County including Mheshimiwa Janet. Hapa. Totena. Preach it totena tafadhali. Totene iga. Women reps Kisii County. Totena. Mheshimiwa Janet. My hands are tied. Onyavere, my hands are very tied. Totene iga tu akwe. Totenene pekera inigo. Women reps Kisii County na ateba onye woko Runyamira ikaransa. Women reps biamono paka abanyamira ncho Alice ncho paka abanyamira biamono bekera ini agwo ntobwata abako digo senator Obo Senator Kisii 1, Obo Senator Kisii Nyamira 2, bekera ini ya Obo Senator. Obo Senator Kisii 1, Obo Senator Kisii Nyamira 2, Moregaiga. Arambe. Mbiyamono sana. Mwe speaker ransa aba Kisii boka batena. Bari bako digo bo women rep Kisii. Tena igo. Oyo akoro kwa preach it Ombati Kisii women rep ikaransa. Oyo akoro kurosi Orondo obo women rep Kisii County. Rebecca Nyatichi obo women rep Kisii County. Mubaro chiga. Mheshimiwa Janet Ongera obo women rep Kisii County. Mbiyamono sana. Asante. Aba senator Kisii County na bwaba Dr. Dennis Omwamba Masenge Kisii County Senator Momorochi Josephat Momanyi Mobagi Kisii County Senator Momorochi biamono toikaranse abachumbe mbabe introduced Aseri Bageri Nganchere toikaranse tafadhali toikaranse tuensipe Mbiyamono on behalf of women rep Arambe abagetutu ba mintenda yencha gumbi ya moreiga yani na intuko sembaka abasacha abataeri bagabuna abanyina tokwane arambe nchatimbu atinga nanene neye moyoka omosike Fred Okengo Matiang'i otogo gosaba ogendo ligichikura isikobuna na raba meru bako beka buya naendo ogende mbaketebe tuagosoroire oiketebe tutagetobe president ya Kenya mbobe natebire intuti atomorigeri chikura twesibe na inje keburanchore ngorigindo women ebengi nkomotebia toe abanyina tonyore chibesa chaisi chire raisi arambe Ngoro kiama iga Fred Okengo Matiang'i iga mono na mogoka bangina Chama leta ngoro ku Bridget Keruombati omongino ri okoro kudonyo otigire kero wonse otigira bangina banga igete monga igete bangina ije bona muna moroche ngona komonyoke binyoro maiga ngona kolemia bangina ba minto manya 27 ninche enterene geti tigato bwate si Fred Okengo Matiang'i kama mbayamba ode bwensi okomopinga aende nyumbani kama mbayamba
chichibosire ninche jenzi ngoborio bo woman rep tisa chine nguika naebu mpaka noyekerogo kuikaransa abune shida yake ngotebyande our excellency Matiang'i oteme kondwanira bune jenzi. I'm fighting for my space. Ekiachi jenzi ni tutu akorangere tio chikobori chikura. Bona as former youth representative daraja mbili market na organize daraja abangira mbako kanyete mbare mega yao. Gari bedroom yane na wasabere chikurororo abantu bonse naye bako bwatis. Bona nataka kubatebiga abakusiba gotebeiga. Ke umbukiare ke gundi moba. Tigato bwate sio mheshimiwa ito friend Matiang'i yakinte to chonda ngeri to kuane to roma to ko ire county yetu boss. Harambe, wamama mpo, vijana mpo, comrades power, comrades power. Aserieta nkoro kumeri omigiro. Nkoborie kewekero kyo women rep Kurunyamira. My boss atata itinkwane lakini atebirega. Nje na acha abunero tiko bateinga Nyamira to go on top of things. If you are not willing to be disciplined, then you cannot achieve your purpose. As if we cannot all speak. Esa masikani ototagete Fredia kwane no ninche. I have no agenda speaking here. Kate moma njete. Kate moma ete unango kwana. Bono nchieke mokuruane podium. Tigeri ntevipi. Tosikane, tuanchane, nalimura eno motwe. Mogo nza kwa babuna machara. Tigati nyumana. Kemo sikora muangorangeli candidate. Biamono sana. Biamono. Tuakorire asamangana ya candidate bonds pitwa iwana nire. Omonto omubweko kwana. Your Excellency. Governor ya Itogocha. Ezekiel Machogu. Karibu. Your Excellency Machogu. Asante mgeni wetu wa heshima siku ya leo ambaye ni Daktari Fred Okengo Matiang'i abagetutu ndayenja gumbuya mole mwanchire tagira tuire chitaka 15. Mimi nitachukua dakika 2 na moja ndio hii usienda yenjo gwase nyumba yo mugusiya chakerete mboge tutu unanko bateibo tambe omoge tutu noro motuo gusi naende karo moge tutu akororia segete no abagusi bonso bago koraki mwanchire ngatwa sipiege to koria so mwana to Fred Okengo Matiang'i ingoro kingo nga mwensi go mokoria se Fred Okengo nke gaganda eria kabere egere iga omonto bwate ekebungo okonya ke Matiang'i ekyo maeri abantu baminto baboge tutu igontagete nje no mweshimiwa onyonka n'abantu baminto bagusiyengima mwanchire toreto mugusiamo abana bagusiba kwanekerwa ariegeti ya kisi mogetu kabutwe omoche era maridati moroche ne bwate birashi bya ICD omonto gocha kobatara naenda irani abana baitu babutwe gasi abagetutu n'abana bandu bagusi no mwana okoroko ino okorokwesekere machogombaki tungana no nyonga mwanchire tutaramo komurancha abantu baminto tubanchete tobamo tokole gashiamo naende tuabaki kiserenga obonyira wori kisinto botinyi ntobosi bwansi kisirabe naende totwarobora yoboronge nyasabe nainwe. Biamono sana Your Excellency Governor Aseri Bageri. Biamono sana. Mheshimiwa Barongo.
Your Excellency na atebiwe tigangeri bageri His Excellency Fredo Kengo Matiang'i akwana arete abajumbe bandi batigarete. Karibu Your Excellency. Aya. Abantu baminto mbuyamole naende tokwana ni gana mawoko mwenzi gesomole mwenzi mbuyamono abantu baminto wono tigamba sabeiga toiwanaine balimo bwate chiplakad balimo bwate fufusela na kiro monto tegerera mbatebi moigwete kanta itotokire kiera ega ninka tokwane buna abantu barenka tali boigo ingochiko Rwanda libaga kera na kwanire litanga ningo introduce inda bachumbe baito bara na ende ninge aba MC babere batatu libaga na barabuo bakwane basi abantu baminto litanga ni kapisa igangwa kera Nyasaye mbuya mono twanyorere libaga twanyoranire iganka twachire function ye twacha yokorosie skuru eye erokire lieta yo mogako minto oyorarire Mheshimiwa Dr. Sakari Onyonka yo akolete gasi yinge yo kwagacha ense ya ito igaiga kabere abantu baminto gongwa kira omochumbe oigaiga endu yane Anthony Kibagende ngambi ya mono nabarayi bali bonzi mwachire iga kutubwatisia esemere memi yabu nabono mwacha no Mheshimiwa semere memi yakolire iga egekogera oburayi igobororo basengenjo yo konya abantu tokorera abantu emirimo igo Mheshimiwa Kibagende first of all gonko akerambi ya mono na nengo tebi buno mwana omino monene I am impressed myself negasi yokora buno mojumbe nemeroberi buno bangeta buno abantu bayino bate na igai kabale abantu baminto lero tikankwa na maiso mole mwale gontegerera omumuroyo igakorwanigwa asengenjo yane Kibagende igakorwanigwa asengenjo yane twatwalire oburayi obobesese yaito abantu babwate libero nendamwamu asa abantu bande ngayani omonto tabaisa wanje nsembe yondo mwaberabe bamunya kuchaka mokorere bitina ebinde bikoruse ito igase county bya West Nairobi igari sabagambi bakare no chindamwamu ni manyete I can even say Naigule, naende ni manyete. I want to say this openly. I am aware that people are raising money, some of them senior government officers, raising money to come and fight this MP here. Esenge njumamo gechete, ngabago tiane na Nairobi, bago tiane royo, wachakiri kusangiri tibe ya sanga bago chakurwani Kibagende bamurusi. Aba getutu na umota geteigo. Abantu baminto na umota geteigo. Anya tali bokere sto kange na kwana ngane ngugure chiwesecho. Tikabagenda na cheche zibako genda, chichiko batokere chiko batokera uchi. Chache South, kusema unatali boigo. Na ele karago kolega asiyo. Ni inua abantu bakitutu Chache South mora amanyu na kolega asimo mobwadisi. Tali abantu bakaranzero goroga ali
abantu bande mekora ya sakwere nze ya kulire abantu bande egasi yesinyete batamanyeti kende iryoka kera rituko buna chinyoni no bako gamba kibagenda bako gamba kera rituko buna bako chikomo Rusia irachi besto chiko Rusia montoyo asenge njaro molemo igana ta to terio wachumbe ba usi bali tole na barabu ato tana barabu. I will die with you. Egeko gara abamura bale ga abande bakurwaniwa asenge njo bale na nje yani omonto Patrick Kosero no mochumbone no onero mochumbone is the MP of my constituency nga Patrick tabaso ko bana nje na nero mochumbone nga yota tenji ko Rusie bire chantari na bere benye tiko tana bana ba mintu maita bantu baikire so abere chibarimo which I don't understand abana abale gaiga abamura bachumba abajore tuga abande. I am not ashamed to say this publicly. Some of them are wonderful, nice people. Very nice guys. I love them. I want to work with them. Chikola chigo ika ninu moju kumayeni ngomochora. Abande be introduce ika. They will come before you. Muna chekina. Kero mwana chekina mwa chorire. Nchemuna mola ndevi nera ngokorega zinera. Na nako pagua. Even when I was a cabinet minister, I worked with everybody koruga gusi ekiare gendo kene ngencho no korera abantu amintegazi kusoma motari boyo igona akortegazi 10 years ese cabinet James Ongwae omugaba ndoito RODM omuga ko professor Ongeria le senator RODM nende twancha ine oiso komanya manganda bona bona Ongeria nkonyete. You can't believe it wako ndangeli twancha tokoreke abuna bo bagusiya abantu bekene bona kero to gutara tole boronge gana Richard Onyonga tokobwatana na tokolegazi kibage ndio yose inoiga gesairoyo Patrick Kosero omwana okuruma jogo kubadia tokorega to na barabo abantu bamenya guchake bitina ngati tuchikoire siasa sobo tuchikomo chika kobarwania bachikore isibesa bona ngati tuchikusangire chibesa chio boibi ngatochiko barwania ngamba wasako bana matiangi abantu baminto na mota ketoko kaya ibuno hakuna naende egento kende tokota na naba muraba nekero tokumera there is nothing to discuss buna wana ba senator abaito bagusiga ababere Richard yoyo bunarega Onyonka na Okongo Mogeni uri senior council ekero tokumera na amangana tokwa na yagusiga ngento kitoji wakore sabantu baito na togenda no ene stoko genda bali toko bwate na opposition igonda agenda onje bwe katingo twala abantu bamindo abagusiye Korea ebitina byoka ko independence. Let me tell you abantu ngoto abalenge nga moyi na kanu ya renge bobe. Let me tell you I have been here, I have read things since independence. Hatujakuwa na serikali ya vitina kama hii. Chuki, vitina tupu kila siku. Wajumbe kuwasumbua eti kwa sababu tuko na wao. Mungu ine kiongozi wa mkubwa wa bunge, kiongozi mtu mkubwa. Anazungumza maneno ya utoto dhidi ya huyu Kibagendi. Anasema sasa wewe wacha tukutoe hapa ili upuwe na nafasi ya kutembea na Kibagendi na Matiang'i. Kibagendi noyo minto, I will work with him. Kwa hivyo bomero tizi. Kwa sababu nataka boyo. Na kimota kitendale. Yani ntale muno muntu tabwete abantu baminto. Hapana. Nobo gambi abantu baminto tigamba tebe. Obo gambi nkoli kitole. Ekiagala Kenya aga na intunto bwate haki yoko boli obo gambi togende tuire keroke tokaranzo emirimo na otoko nyara ntoma etemeremo tobange nse ya itoboronge ani bunanko batebe bakuziba minto. I will not let you down. Komona 10 no yeni ndwa manto wala ake jinkobi. Nabe minister HCMiga tokabanga HCM pakense ga aka jinkobi. Erende tikabange gasi nduzie sati barare nanko bange nse. Bona ni bawate rete bitina byoka oh you know oyongo tarabari na Matiang'i ya
buiga aye to tare na nje is okay aba kusimba aje bakubange baadaye usawa natali boyo yeah to tare na nje that's fine, it's your right, I will respect it. Namba ibere igani nkande, and I was looking towards this opportunity to say this aba kusiba minto Korulinda Leon since time immemorial. We are peaceful people. We work so hard, and we treasure and believe in hard work. Koru lodua, ogenda Taita Taveta, ogenda Mombasa, ogenda Sange, wikiri na renge Isiolo. Abantu bayitoko nyora bagusibara bakon chinyanya, bakore machinyanya. Meru ogenda Meru town. Aba wakili aba gusiba le Meru town, advocates aba gusi ba wakili baro muste nusi aba Meru. We believe in hard work. That is what we believe in, honesty and hard work. Eto koregas jumukia ntuntu ana ko swa stokuruana na ende kero to waka chikura gusiga every time utoko chora wanto nyaro ajume to nya to ajoro mondo yo Ford Kenya uyo ODM uyo Kyango, lakini yo mwali ya chikura chikora tuate baninga bona tokolera ba usi egas tobo yamo ntu ana kuruana omuga ko Sakario Nyonka ugalenge minister kana lenge school omuga kanya chae James Nyamweya babo sagini Andrew Manga bakolire gazi bakolire babangire mbere mu buronge bakolire James Ongwaye nabega abana ito gusiga iga 10 years mwaro itabantu batinde kwenga nere gabana abantu baminto iganda yetoko bate first of all peacefully, because that's our first line of action. Peace. Nare karo ko bodio marembe e iteminating e toro boba ela ni ntanga ni marembe e binte bigo kore kana gusiga ale to yana nyagitari bono mambia hema twaje koromo isimi gori ko kwembande omuntu chodire nabantu akere chikura nabantu ago itua e town gati bune sese aba gusina mota ketomenya ngenje kabiri kero mo gusiore moyo mwakorega kero muntu abantaba baragererie egeko berekere ngente kebe kabisa na mweta no muntu ozo no muntu natore birengere byao. So what? I mean, we are democracy na botu ale birengere byao na bora nkano eninje. After all abagagaba, and I can tell you proudly nega, for the entire time I've been in public service, every time abagagaba gusiga babo gure babo ngeli umugako majoko kalanstega na bande they will come to me no eninje bankani so what you can presidential candidate, but don't want to usinde abagagaba nyi bako ikazekete no na ba pastor base to gusiga, even Catholic priests ya bande bangakire simbanda binga mushimiwa alia ochoto megendo joro chokorega na alia chokorendo gonko barama amaskani aba gusida botukini na maskani na usika abantu bande onye kwa liba kanya sawo konyire kwa nyondere liba kali okora abantu amanyinga ino naba gusibo kalansta mwenzi kero monta amanyinga awo amanyinga yaro mubiro na rara sendenche aye na amanyinga naye muno kalansta bukero muntu kosawa no mobe ngotera manya goteba ngancha ke gwesibia amanyinga y'abantu baminto nganalinda agambe. This arrogance tokora kiuga nga nimbwa de bisomoni ngenja monene ga okora gendo kieke oita bantu obonene to korega sipaka bantu okwakere chinkobi batebe nganyare kerari ngo bugambi na kolete gendeke na kole obuna bwo bonene no oita bantu eserikali yeiguiga
Usewa notali boigo. Omonto agana gocha buo akobete riso, akobete keregendo. ¿Cómo saber? It will not work that way. Wale mawakili akina Cliff Ombeta wale ishi kwa amani, tukae pamoja. Mambo ya vita hii mnaona hapa ya guns ni kama ile huko Kiambu sijui nini, na ukweli ni important to be responsible people. Shida tuko nayo incredibly unpopular. Kiongozi wa serikali, wacha tusiambiane uongo, tudanganye wananchi. Wale tuko kwa uongozi tunaelewa hii maneno, na wale tumeingia kwa hii siasa tunaelewa hii maneno, na Wakenya wako na ile shida, sisi tunajua. That data that you have, we also have it. We are polling. We have international firms. We are polling. We are seeing what the country is saying. Inji nimesema hawana nafasi ya kushinda kura tena unless sisi upinzani tukawanyike ama watumie violence na guns kujaribu kuiba kura. Tutawakubalia? Basi wafanye ukweli. Kama kuna namna ya kupembeleza watu, uchaguzi ni kupembeleza watu. And that's why sometimes I wonder, and please munikubalie, I even ask this question openly. How watu wanatuambia tu wao ndio vigogo wa siasa. And I keep asking myself the question every day. How intelligent and smart are they? Kama unataka kupembeleza watu wa Kisii wakuje kukusupport siku moja, kuwapiga na kuwaua ndio kuwapembeleza? Kutuma pesa kila wakati kwa mtu hapa analetewa pesa kila wiki, akuje kupanga guns kuwa wa Kisii, hiyo ndio njia utapembeleza wa Kisii wakupigie kura? Na mtaketego ngomo ndo uchiba ya sawa kukware tao ni manga, unajua jenimbo ya David Somoni, mwaite jenimbo ya David Somoni. Kanjoma ya jenimbo ya David Somoni. David Somoni ya wina mchikura. Mwaite wochoni wone boro kuigeri. Wochi wonde igoko ropo ntabwa ya sawa zinjoga. Abantu bamintu. Ganko bakirambi yamana bagusi. Aso as a support here, Abana bamintu bagusi, let me tell you. Nyasaye na rororo na indenje bunu na talire nseye. Nje toko kamba na barayi bawo bejika. Alimu abarayi bawo babangina na kera abantu kurukera zembwa zose chikuruze 17 zengi machiko ndabi juse ito kilibi juse ito kwale juse ito kukulia juse ito to talire kakamera abantu bako to teringa tadi kwa to kwanya jise abantu baminto kugenda kuliji kora isiko na mama jongo kora igo mata ke tentie ko liji kora isiko nje kora ndeme nengu na makindi ga bosongo abantu baminto abarayi balega leaders umaite tusikabana kuruwe nenda senge njona chalero ngozi kobeka tole a fully fledged computer lab kuruwe ti computer 40 noi sonde twato mento monto okobeka internet ga kwetera Starlink twaka no mwako mugima tujako bangano mujumbe abana babo some school secondary banyo na internet ya ba download information to social media na bali para ba prepare isili banyo la material ku internet right tokore ngenje kabiri na toko genda toko ni school je iko ile to somia bantu baito kiara bantu anda amoko la ba kali bikoli bana bakora abantu kwaraga. The problem is education. Little education is dangerous. Muntu abantu batabuka jisemi bone bakadenga ebisomo ndabinya sae genda Kisumu gali eli omuntu oli ko professor Nyang' Nyong'o someta orabuna ko county
kibuta kibwana atigete county no ine nduruwe ya le para ga nzon ngene professor abantu balekazi ne ine mwancha abantu abarayi gototame abazu ekerege tukiabere ko ngoto tamuche sabarayi kachie sinyare bo abarayi bagotoita kosawa notali boigo barayi batie kero mo goita abantu bamintenge nje kabiri no goitira manyinga ngakia guzora siku na abantu yo goitira manyinga ya bantenge nje kabiri chikora chigoika ebinde bikora kanenga Mario esa abantu baminto tobugate wakati sio sarakazi tu tunasema kwa sababu tunajua shule iko shida, walimu wakuu wanashindwa kuendesha shule kwa sababu hakuna pesa ya capitation inaenda huko. Sasa pesa ni kupora na kuonga watu, hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale uwapee pesa shilingi 10,000 kila mtu, ita watu huko wapee pesa, wewe ndio mkubwa, weka watu kwa laini uwapee pesa. We can't develop our country that way. Develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10. Kodi huyu mwananchi anaitisha hiyo ndio analipa kodi housing, ndio analipa kodi ya moto sabere, mon sabere nyasaye kina keba na toyetana na totwara na tora ali watake wala ibasita moto la kole que tumna la kole ikiwa I can't ndobuga the system tora gambe ntweka na masikani to iwane lakini ngo atake abantu kera abantu eiteri gendekia nene no ndama nje ko jidinga ko kwere Kolwa kadame te tinda gerero se mara 10. Lakini tobuga tsia bana abaminto. Na ende ganko ba kerambu ya mono mai somo lega. Omoga kama jogu. Bagira abalega mwezi moko boljikura. Endu yane ke bagendi. Gesairo. Patrick Muchumbone. Gonga mali baganda tana mra na bali moko likijikura moja kama ngana ngakinga matiange jiro jodra abantu bae abana bara bajumbe baba obisi tiangore gende raini imokere mwana jire gina njetingo joko ba dictating aking abekeroyo ngastako bekeroyo abana abonzi bina baminto gozo banotali boyo igebwe kene uno monta debio chore sabana bamino ngano lubwanjete aye no anjeli swali buneli abana abonzi bina baminto bonzi mbanjete na ende I promise you onyege ndokere tu atianire oma ite party leader ido no Uhuru Kenyatta no Uhuru ga tebanga tokole nomination free and fair neba no bo MCA ayeta gusumbuka enga kierie gweka yera ini abantu gende raini abantu bagoteba noyo na bano musani ono linganjete enyore ngatonyore tie sabande se raini ndokorie njere ntoranyare ko mokonya egasi achiko nyore gasi ende ngao. That is the way to go. Lakini ndo jako mogarana ngabono ngoma edema tiangero jodra abantu no te bu monta tenge sabana ba obwate bane bali bara obisibono tokore gas na totale na bali moko ligi tiango andare bo manyi inunju togende amo gozo monta togende amo totale twensi amo ego jo wikenga kieria ba
ngaya uyura akorire matukabe tigano yara bwateroro o president no regazie nyinge ndokore gazie bakogete into wekere chikura morere na toko bange meremo uri ora atiguzi ko ndoko matenga enjora tenera gochia osora bera gochia lakini esibono tubwaterane n'abana abamintu buna tole na barabuo igamba sigete na ine ntayete kubasikana bwanjani nonya bali baminto. I will be very responsible if I don't say this. Nonya bali baminto wate birengere biao. At least one thing they need to know is this: I respect them. Na bana baminto bali na inde it is their right to have disabu chabo na watagete aba kuzimba babange boronge gozo ono tali boyo muba kanyereti eke bambi mubange muba bange ngora nchebonga abantu banyala kore gazi na barabu togutara na barabu nyasao ito abasiseni abantu baminto na inde tobwatira nestoko genda ujibusi na abagaka baminto bagusiga abagaka baminto wazee wa Kisii na wale MCS wako hapa na nyinyi karibia wa Kisii, hata viongozi wetu wa dini, tafadhali chukueni wakati, ongea na hawa vijana wengine, hawa watu ambao wako na hii tabia hii ya kutema uti, unaenda kukomboa guni, sijui kuua nani, kupiga nani, tingo nyara utiana na bantu baminto una wote in the morning kana nginya gitari eto gusieka tu ajire iburu yote rungoru anazigisi na ralia na botende yani oru anesiko oturelo itimo na nguba mbibo wazona bakamu bengotewa okotera ngesina kutokotera ruko oturelo itimo oyo nangu bambibo oyo oru anazigisi na botende ngoko otera ngoru anagisi town ngoko otera ngoru anagetutu moche goita bantu base no mogetutu nga ngisi town ni banyeta bantu chiko baita abagaka baminto ikombu yagaki nje nabasorera muno mwana ino enabasorera mukwanira baraiya bangora mubate bagende enjireria bagusiba kogenda omugambi no y'abantu bagotamera tali oguita abantu bwesibya manyinga y'abantu baino. It can't work like that. Bas chi computer chiri no chira mwalimu ngayare ose watiane watama kera bantu ba serikali bali gutianira abantu ga ngamba basa gocho musangerekano oyo abantu baminto tigamba boli abantu ba serikali kibatacha mwacha na bako ndugera muri abantu baminto na intundo cha kawasia serikali yawana we akama guta nyasaye naro e board tigecha na bana be skuru bali wala na bali be skuru we tinko genda anda injino murayi we kandi ko mugati amana abana na bali mu ngwando mwana oyo minto egendo gesini achaba gorere chae no mugati enda bera abotambe abegeri chimbu chiri tonale de chagusi asante chokorenda abantu no gusika abantu tali ogoita abantu primary amana secondary ono tigabacha akero monta kwaneri tali molimo elinde toru otogende tala jambirie abantu magatuganyito nyasaye abasiseni abantu baminto mogendere ko bano bwanchani moto bwadisi mbale ngama wonde binganya sanko nyenya gutanga tanga Kenya korigichikura mbatigere gusi inche ngende korigichikura isiko talibo mwanjire ngangende korigichikura isiko mbatigere gusi mbatigere mubanga bangana regizi town yabwa yasa basese nimbu yamon nteto yo monte computer into chairman ninchuga chairman ninchumotwa digere digo chiai kamera
Angalia kamera. Ayo, Domingo. Thank you.